owakho uNkulunkulu uzimisele ngokumbonga nini? Kuhlala kushunyayelwa mihla namalanga, sihlala sikhuleka mihla namalanga. Kepha owakho uNkulunkulu umbonga nini? Owakho uNkulunkulu ufisa ukumbonga nini? Umdumisa nini? Umphakamisa nini ebantwini? Sebekushilo konke abantu wena ngoNkulunkulu wena, kodwa-ke ngithi umbonga nini owakho uNkulunkulu? Wena uba nini uJobe okwathi noma eselahlekelwe ikona konke nomfazi wakhe sethi why ungamthuki lo uNkulunkulu wakho, ngoba vele uyabona ukuthi ulahlekelwa yona yonke into, usuyagula ugcwele amathumba emzimbeni. Why ungamthuki lo uNkulunkulu wakho masiyafa? Wena kulezi zinto osuziluzile empilweni yakho, umbonga nini uNkulunkulu ukuthi namhlanje uyaphila? Umbonga nini uNkulunkulu ukuthi namhlanje uzolala udlile? Ukuthi awusebenzi, umbonga nini uNkulunkulu ukuthi wena unenyawo ezimbili, unezandla ezimbili ezihambayo ezibambayo izandla? Umbonga nini ukuthi wena wakho umlomo uyakhuluma bovuka ekseni, kunabantu abasebhedlela abalele abangakwazi ukunyakazisa ngisho imlomo, abakwazi ngisho ukuvula izandla, badla ngamapayipi? Wena uNkulunkulu umbonga nini? Umbonga nini uNkulunkulu esakuphi ikhaya lokuhlala? Umbonga nini uNkulunkulu esakuphi umndeni wonke ophelele ohlala nawo? Umbonga nini? Umbonga nini? Umbuzo wami namhlanje angikhulumi ngento eziningi, kodwa nginombuzo wokuthi wena umubonga nini? Ngoba uzobona ngazi ukuthi eminye imithandazo yakhe ayiphenduleki, it because asinayo lento yokubonga. Asikwazi vele ukubonga nasodwa emhlabeni, sisahluleka ukubonga uNkulunkulu, sisahluleka ukubonga abazali. Umbonga nini owakho uNkulunkulu? Umbonga nini owakho umzali? Ngoba uNkulunkulu wokuqala emhlabeni umzali. Uma uhluleka ukubonga umzali, vele uNkulunkulu uzombonga, kodwa akasikho lapho. Imfundiso yangelinye ilanga-ke le, ngithi mina owakho uNkulunkulu umbonga nini ey'ntweni zonke ezenzakalayo? Ukuthi uyavuka ekuseni ubone uthi ubeka unyawo phansi, usukume embhedeni kuyabekeka, uthulule izandla undlula umbhede, uyabona ukuthi kuyenzeka, uthi uyabingelela uyaphuma usawubona, uthi ngiyabonga uyaphuma ngiyabonga, uthi uyakhuleka Nkosi ngicela imali kuyaphuma konke lokho. Umbonga nini ukuthi uvukile uyaphila? Umbonga nini? Sidinga ukumbonga. Mhlampe ziningi izinto ziyoqaqeka ngokumbonga nje kukodwa. Uthi uNkulunkulu ngiyabonga.